Deephu Circuit House along District Administration lapen prek jam hamphang astung atum pen kachingwa. Sukur singing hi aphan no pakpen kateng khenga pathak prek jam asong pen pherang kya mai ke pha. Katsa Bukazan LA Committee atum pen pherang kya mai kam. Pini Karbi Prime Ta Birta long pen katu kavya phanta me kardam na pazuriklo. Tangte Pini Karbi Prime Ta Birta arjuik tha. Deephu rong supi lang ok ahitia long sukur sing ingnya phan no pakpen kateng khenga jok rong supi alo hiti kolat ingkir klak nang dolo. Laswa jok Pini Deephu Circuit House Conference Hall along District Administration a hin pen song doan a phan phasi kaching wai pedopon lo. Deephu rong supi alo hiti kolat tangkil ke de jia phan na pen solok sodaka temon kape jap long le de jia phan rong supi alo mon sam pen ke dopami jia phan District Administration lapen prek jam hamphang asong doan atum pen chingrum si Deephu Circuit House Conference Hall along pinna ana por kaching wai patepon. Karbi anglong DC sangpi nirola phangchupi ACS pen pherang ke atuma District Administration apen prek jam hamphang asong atum pen kaching wai alam kapachini atengke kedam tang therepo ni phaikre pliarani arni gangsama por Deephu rong sopi lang ok ahitia long sukur sing inghi aphan no pakpen kateng khenga puthaksi hamphang asong doang atum pen kaching wai ponji aphan mai phapon sukur sing inghi aphan kateng kheng lang ok jor Nazirul Islam aphan neplong Nazirul Islam aphan nep ingnang si Deephu Police Station along case number 18/25 under section 296/118(2) 109 BNS pebon pen phatek bengpon Sukur sing ingni aphan mesen pen se kelang thuji aphan Deephu Medical College and Hospital pen pon thusi Guwahati Medical College along selang pon bom lapen meta mepon bom lu pusi than pachini Karbi anglong arlo monsam jong siawete kating thura sayamo claim unni lasi monsam ke do kenang so lasi sangpurarat do anta khe chipupe pin pen monsam ke do ji aphansi chuning riponopota pachini thu Deephu rong sopi arlo hitikula do anta ingpupon bonta lang ok ahitia longa bangke department pen lang chari ponla la pen ketale padopon la lasi Deephu lang ok ahitia bangke malong so aphan ingkir pon chek lopusi Karbi anglong DC nirola phangchupi ACS ahin pen sangkur Karbi anglong ara aphan than pachini লোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আজি ইমার্জেন্সি ভাবে আমি পিস কমিটিৰ কাৰণে আমি সকলো দল সংগঠন কাৰ্বি আংলঙত যিমান আছে ওমেন জাস্টিস ফৰাম কে আছে আৰু আমাৰ বেঙ্গলী সমাজ তাৰ পিছত আমাৰ মুসলিম মসজিদ কমিটিৰ প্ৰেসিডেন্ট আৰু লগতে আমাৰ যিমানখিনি দল সংগঠন ইউথ উইং ফ্ৰম APSLC গোটেই তেখেতসকলে আহিছে আজি পাৰ্টিসিপেট কৰিছে আমি আজি মেইন কাৰণটো হৈছে আজি মিটিং পিস কমিটিৰ মিটিং মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে আমাৰ 14 তাৰিখে আমাৰ ডিফু মাছ বজাৰত যিটো ঘটনা ঘটি গৈছে around 7 o'clock ৰাতি সেই ঘটনাত আমাৰ কাৰ্বি লৰা এজন সুকুৰ সিং ইনহিক আমাৰ নজৰুল ইছলাম বুলি লৰাটো তেখেতেও মাছ বিক্ৰী কৰে তেখেতে দাৰে আঘাত কৰাৰ কাৰণে ইমিডিয়েটলি সেই আসামিক নজৰুল ইছলামক এইটো কৰায়ত্ব কৰা হৈছে আৰু তেখেতৰ আগেইনষ্ট ডিফু পুলিচ station not PS case number 18/25 under section 296/118 within bracket 109 BNS under তেখেতক already jail হাজত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ সুকুৰ সিং ইনহি তেখেতক ফাৰ্দাৰ বেটাৰ মেডিকেল ট্ৰিটমেন্টৰ কাৰণে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ পঠোৱা হৈছে এতিয়া বৰ্তমান তেখেত সুস্থ বুলি আমাক প্ৰিন্সিপাল মেডিকেল কলেজে আমাক জনাইছে আৰু
আৰু কেইদিনমান লাগিব তেখেত সুস্থ হৈ আহিবলৈ আৰু আমি সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে তেখেত সোনকালে সুস্থ হৈ আহক আৰু আজি যিটো শান্তি কমিটি সকলোৱে মত বিনিময় কৰিছে যে শান্তি হ'ব লাগে, শান্তি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত বৰ্তাই ৰাখিব লাগে আৰু প্ৰত্যেককে যিমানখিনি সংগঠনে আজি ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে তেখেতসকলে কৈছে যে শান্তি নহ'লে আমাৰ কাৰ্বি আংলং আমাৰ প্ৰগতি আৰু ডেভেলপমেণ্ট ক্ষেত্ৰতো হেম্পাৰ হ'ব। সেইকাৰণে শান্তি বৰ্তাই ৰখাৰ কাৰণে সকলোৱে মত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু লগতে আমাৰ ডিফু বজাৰ বৰ্তমান যিখিনি আমাৰ মাছ বজাৰ আছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল টেক্সেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে তেখেতসকলে থ্ৰু টেক্সেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে এইকেইদিন চলাব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতসকলৰ সিদ্ধান্ত নিশ্চয় তেখেতসকলে ৰাইজক জনাব আৰু মাছ বজাৰটো তেখেতসকলে যিটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যিটো প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী ইনচাৰ্জ শ্ৰী দিলীপ দাৰাং তেখেতে নিজে উপস্থিত আছে আৰু বাদ বাকী যিখিনি ইছ্যুজ আছে তেখেতে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল অথৰিটিৰ লগত টেক আপ কৰিব বুলি তেখেতে আজি মত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ চেনেল হৈ পেলাই আপোনালোকক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো যে আপোনালোকৰ মিডিয়াম হৈ পেলাই ৰাইজক জনাব লাগে যে শান্তিৰ অবিহনে আমি একো কাম কৰিব নোৱাৰো। এই বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰিব লাগে আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠী যিমানখিনি কাৰ্বি আংলং বসবাস কৰি আছে তেখেতসকলৰ যে সকলোৱে যে শান্তি বজাই ৰখাৰ কাৰণে কাম কৰে এই অনুৰোধ থাকিল আপোনালোকৰ মাৰ্ফত বাদ বাকী দোকান খোলা থাকিব, খালি যিখিনি মাছ বজাৰ এইটো বন্ধ থাকিব আৰু তেখেতসকলে ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰিব। এটাই উদ্দেশ্য কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল যিখিনি অৰ্ডাৰ মোৰ হাতত আহি পৰিছে সেই তেখেতসকলৰ পৰা যিখিনি অৰ্ডাৰ নটিফিকেশ্যন ওলাইছে তাত লিখা আছে যে ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰিব। তেনেকুৱা ধৰণৰ একো ধাৰা লগা নাই, কিন্তু তেখেতসকলে ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যে কাৰোবাৰ কেঞ্চেল হৈছে বা হোৱা নাই এইটো কথা লৈ পেলাই নহয়, ফৰ দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ ফাৰ্ডাৰ ৰিভেৰিফিকেশ্যন অফ দ্য লিষ্ট যিসকল ট্ৰেডাৰ্ছ আছে তেখেতসকলৰ লাইচেঞ্চ কিবা কিবি এইবিলাক চেক কৰাৰ কাৰণে ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে এই পদক্ষেপ লৈছে বুলি মোক জনাইছে। বজাৰত এনেই ইউজুৱেলি আমাৰ দেওবাৰেতো বন্ধ হৈ থাকে, ডিপুটো গোটেই আমাৰ ডিপুটো বন্ধ হৈয়ে থাকে আৰু আমি ভবা নাই যে এই ঘটনাটো আঁতত ধৰিহে বন্ধ হৈছে বুলি আমি নাভাবো আৰু খালি অলপ ঘটনা ঘটিছে আজি লৰুলাংচ বজাৰত যিটো আমাৰ তাত খবৰ পাইছে সেই কাৰণে আজি আমি এই শান্তি মিটিংটো আমি স্থাপন কৰিছো আৰু অলৰেডি প্ৰত্যেক থানাত শান্তি স্থাপন কমিটি গঠন কৰিবলৈ অলৰেডি আজি মিটিঙৰ যোগেদি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অহাকালি আগৰ দৰে খোলা থাকিব লাগে বুলি আজি এপিল কৰিছো। আজি বাৰ্তালাপ একেবাৰে পজিটিভ, সকলোৱে শান্তিৰ কথা কৈছে। Karbi Anglong ke eme thangalong rilo po episode me Karbi atuma phan rai kom awe tanglo Karbi akhai phan rai kom awe puke kedam tang therepo ni phai kre pli ar ni kangsam dipu lang ok ahithia long inot Karbi ari so phan kona pen ke bang amia lang ok kang thana no pak pen kateng khengalam pen si theklong lo la so ajok Karbi Anglong ar lo prek jama song atom pen kate song pedonang lo Lason si kedam tang therepo ni phai kre phuar ni ASDC asa hemalong ASDC Youth Front Karbi Students Association penta pherang kya mai phasi kate song ase angtong pedotu pherang kya mai along pen dipur ong sopi lang ok hithia long sukur sing ihnya phan Nazirul Islam Mia Pabang ok kang thanano pak pen apran karmu de jia phan kateng khenga puthak sodak pen pinrem du Angtan pen ke bang akeche ke biatuma phan beha bepar la pen list ren penta kapedolong le de dia phan Karbi Anglong Autonomous Council pen keteng aron selam serak nangji Angtan pen ke bang akeche ke biatuma phan trading license ing than lap nangji la pen pipe det nangji puta ke hangpado Tumi Nazimul Islam abang thu bhana bakhe Hindu sukur singing hi aphan bakpen ke chor apat thiji tu khala sobu abang thu bakhe SCG from la pende KSA penge komentuan ita itu make lake ini samse la pende nitum tang pring nasi alang le bhai tumke condemn lo alang le tum phan tum jim lo itum pulo la pen police atu law and order atu alang li phang prabjin pen nohok tabe la phan bangai arrest namko khalam la pen de
Karbi Anglong Thomas Council authority bhanga itu appeal lo by request on itu the Mikir Hills trading by non-tribals Regulation Act 1953 Section 9 attempt laso trading license bangke cancel vekna isi protective measures isi precautionary measures kedeng avila mate isi aron lahai akhai tumpa lahai ang tanmen keba amuli tumpa ke khangdu ji pan isi ke khangdu pan isi aron Karbi Anglong Autonomous Council pen kaselam avila ikalason aron selam letikta ke mo future on lason isolated incident kalelo mo ekran ta lahai ang susi kapret penal ke komame ang tanmen keba amuli tumdi mari tum cholang rem data the penal ke kapret amuli apran and data the sita Karbi Anglong pen non Karbi Anglong to make pranam Karbi Anglong Autonomous Council kachari to make pranam project ini tumta the Karbi Anglong Autonomous Council pen isi protective measures tainam project ang tamen keba amuli tumpan itu khanang ko kalite ini tum non asal isi incident to ko atalang laso particular amuli kon trading license in tham chopen ke ini tum khai Karbi Anglong along le Karbi Anglong business kono adjust economy kono ini tum khangdu dun ke dechi lasi it's high time ini tum kai pilo se Karbi Anglong Autonomous Council tum isi protective measures mate isi wrong selam siraram pen lahai angtam men kiban akhai dum ban ini tum khanang ko kalite non asonson atumi asonson incident ini tum punang ber ko Lapen halapu KSA Sumit Timong Lapen AISA atum penta pherang kya mai phasi Stukur Singh ing hia phan no pak pen kateng khenga puthak so dak pen pin rempo Kisung ke phonang aphan government atum pen kera pinangji Dipu langok ahitia long non detle ason ke do lapukali Aprang ke UAE long amei phu kong katero na phanta lapuson do Tang te kopia potsi non anta lason thot ke do thunang kok Karbi Anglong Autonomous Council apen Taxation Department atum kopia posi hala swa hota langpa me medet Aron re pen kedo aron re pen beha bepar na paklem long lo kaputha Karbi Anglong Autonomous Council apen Taxation Department atum Karbi Anglong ara raphan klarodak pen pachini nang jipu ke hang pado je Nazrul Islam laki inut mia khailo ladak nilitum religion Pupanle nil tum kisung dam kali lapen community Pupanle nil tum kisung dam kali sitame pinangan influx illegal influx lapen illegal settlers tum aphan beha bepar ke pachoklem long bangke koson si atwar ke thopon lo koson si dak dim klong ke pek pon laso alam bangke council hin bench tame taxation department bench tame kladak than ponangji rar than lase nilitum ke thek dam long kado weda thek long lo rong ni hang a hi di bethe betha non dam lo polte ha dak thek dam long ji ha dak don pharo so se de don pharo so se ang mum gidinga akhai tum ha dak influx the ulo ha dak penangan influx dolo asila dak laso influx bang konada a window pen sige bang ma copy abar sai pen si pawang long red ma labang ke mang humi me lapen nilitum kema thadam parsik pen nang litum han nang than kang tung ke isi bang ke council Karbi Anglong Autonomous Council phanta arju poning tung Halapu Karbi Students Association, Karbi Farmer Association, Karbi Unemployed Youth Association, Karbi Students and Youth Council apen Karbi Anglong Women Justice Forum atum penta, KSA Inglong Phwasa Hemalong Birta Mai Phasi, KSA Inglong Pho Dipu Regional Committee along Klembang Phu, Stukur Singh ing hia phan lang ok ahitia long, nopak pen kateng khenga puthak sodak pen pin rempo. Birta Mai along pen kapachinya tengke kedam tang therepo ni phai kre pliar ni kangsam, Porphai Troxy, Sosia Formalom KSA Dipu Regional Committee along Klembang Phu, Stukur Singh ing hia phan, Dipu lang ok ahitia long nopak pen kateng kheng pualam arjulong si, adimak long along paliram pen, katesong padodang. Laswa teng pen Law and Order lapen Authority atum pen lamchak TPC, Stukur Singh ing hia phan kateng kheng, Nazrul Islam aphan nep ing nang ponlo.
lapen lamchak pen chot ke chok che tok jira lo paklang nang chi kwateng pen temporary aphan trading license kang thana lo paklang setame nini tumke trading license kang than pet abang sinang ji lasi KSA KFA KSYC lapen KAWJF atum pen ching YC Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliran Monghang aphan panong si pinpura lo pipa jordang যে তুমি আনিকান সাম বাজি সক্সিরা আচিতিন মলম দিফু লাং অকেজর হিথিলং নিলিতুম কার্বিলো চারি আসং দিফু রিজনাল কমিটি এলং ক্লেমবাং ফু আফান মিয়া তুম আলাং লিফান আরেং হুকপাসো রাসো জয়নি ini jo man nilitum members tum ben kadowe ladakche songdamo lasi alang liphan kalprid phan sitame jo man ne longlo la sote men nelitum sitame la so kan sai long vek nai ku ben nelitum authority Karbi Autonomous Council da pen administration atum han sitame chuning rilo la sote ben alang litum sitame lamchak ang chipilo to ria ma sitame la so angbong ben nelitum tame ketok jir pen lamchak pen ge chokche ketok jir pen sinain ku pen alang litum pini sitame alang litum isi order paklang sitame la order chot ke nelitum da ning samse la senelitum pini so ningang samse upen nelitum memorandum isi kadowe chelang pet song that Karbi Lochalia song Karbi Farmer Association, KSYC, Lapen Women Justice Forum, Atum Ben Chilang Petpen Elitum, Karbi Anglong Autonomous Council, CEM, Dr. Tuliram Rong Hans Vitamin Elitum Memorandum Pajir Damlo. But away 745 world, the full regional committee members who sing in his support sing he, Aluni Pan. Lang ok abaja lang mate lang ok vendors kajo lang sedame pini alam ben elitum kacing mana pati apam no papen thinking that mate no kama chora ola support nilitum song doan ahin ben sedame la ke condemn lo tapi pinram lo la pen pini sedame aso memorandum sedame siam sakhan sedame no ph sini litum lo nasi ili tungi puduni mate song pani puduni ya boloje kedam tang tomohet KSA long AVP sidame nije loje uya amai phu abarim kong kateron sa pan sidame asola ngaka bazar long malo asalam ki klan ala dang malo ili tuma song long dubom amai phu han sidame penang ketheng kechok lo plus hol sidame penang action ban mate la Kena yang tinggal itu ajuine binilah soa gurjatung, konak kalau salang apa cara bari tum sedame non ili tung acing hon akorte sukul sing ini pas sedame lupa kacau kacau mate tengkeng deh mat ning tu piglo lapen lasi ili tung non council authority pan sedame kacuneng ri lapen deputy secretary pan jenglo superintendent tax pan kacuneng ri loje pinisi order kulai loje aso arleng hai pan mate sabur ja pan bang license leng than pedlo lapen ke block 12 bang so isi alan bang ke si inquiry padolo non hilik timan bang ke lachot kali mane angton di futang nong gurja mate la trading license or trade license ke do to pan ansi in than nai ku bang nil tum ke wholesaler no distributor kono retails kono nil tum ke Laksi nil tu kacu aku cuma nil itu lo, same sarkai pan setame, labang ke isi alan pan sekali dana itu. Entiar lah di putau no ketua gurja, ala vendors mati lah oke jauh tuan angke, ada naik pulang. Amar lo aprang dah kata kengke, lapen non hala bajar komiti Greater Depo Bajar Committee lo presiden lo mata hasil arjulo alang rohan ala lang ako bajar dohan amen arjulo la sumunir amen ko pulo sita inut talatung ke thana bang abe inut ke thana bang abe pasi latung ke sota isivet kachit dibdo alang to pasi simat hatang ke alang tung ke claim che nama kota munthine ne lasi latung han bang ke litum adiman ke lalo
mana ang ton masih atau mana intan lam nanti intan lam nang po aku fresh aku jadi thang menit hasi dah kita abari nanti masih kalau masuk masih iya nanti tu masih itu nanti cuma itu sekat itu macam Dipurang sopi lang ok ahitia long sukur singing hiya phan ka teng hengalam karbiang long arlo ingdang pluplo la swajok dipua hiti inkir cheksi breakdam hamphang song atum katesong pon pido Lason Sikedam Tang Therepo ni Phaikre Phawarni Karbianglong Territorial Social Security Association mate thi hekpen Katsa Bukazan LA Committee atum penta pherangkya mai phasi Karbi Lojar ya songalong klembang pho Sukur Singh ingnya phan dipu rong sopi lang ok jora hitia long Nazirul Islam puabang nopak pen kateng kheng puthak Katsa Bukazan LA Committee atum hin penta pin rempon Lapen lo arona teng pen akai si hong kapawang long le de jia phan so dak pen ingsai nang jipu ke hang pado Karbiang long alo kona mona pen ke wang akeche ke bia tuma phan pang thek ba mesi trading license do an ing than lap nang ji Aron re pen Karbiang long alo nang ke do akeche ke bia tuma phan pang thek ba mesi Karbiang long pen plung nang ji Lapen Karbiang long Autonomous Council pen session hall arlu along chiparai si Karbiang long along inner line permit biserak nang jiputa Katsa Bukazan LA Committee Maipu Busoningti Financial Secretary Robinson Teron Administrative Secretary Anilson Rongpiatum ke hangpado lam the bang la puno yetum ado we tame yetum heglong ho lo tum social media long tame batang name yetum news long tame si tum pini ki ni tum ma hen bagi pudun kang tung bang la lo le tum mithang long ria long tame tum mit kai ke tame le tum ok chi kom rom si ke duna pipon ma potam te le tum da dipu along masi non la bang so ko tuna ke le tum long klang lo atumi an kan sama ko latai itum public amuni la puta kale itum song ke klama bang pu phan alang ni phan si nupak pen chorwang la puson si itum thek long lo la si la bang so bang pu ki chor bega mia bang pu phan patuwe por police tum law and order municipal ding ponlong lo pusini tum beta long lo sitame nili tum bang ke la pu son jar ke thap thot chop pen ni tum ke ning sam se tum ka saham phang som pan ne sini tum jasmen tum kinang ji bani tum justice kinang i kala lo ni tum alang ni phan immediately alang ni phan bang ke ni tum ahin patame condemn lo la pen so dak bar alang ni phan inside bek nang ji alang ni phan jar ke thap chop pen alang ni phan ko Jika yang ni yang thong pita nang lo po la puson da kafia ko alang ni la puson da sai na chuklem tu bola bangai ni tum koi kre alang ni pandak business na chuklem amen pe se bang posi alang ni misen pe na chuklem so itu pudon hai o so na tumi son tu thang akar biari so tu masi areng buke pasu la pudon ke tum chichang la sini tum dak bokojan pentamen tum jasmet itum kipudun kang tung la lo alang ni tum pan inside payment ngi la pen alang ni pan la dak trading license taxation pen tamen dak trading license alang ni pan than wek nang ji lancho dali alang ni tu pan la pucho ali asi bat dok be dok pilang la son ni tum di puang kang long puno ni tum Karbiang long dak boko jana long tame di tum dak di pa Bihar nang claim dak kahilo pen kibang amia tum la pen dok be la Bihari Marwari tum Dupik dak Bihar Biparna claim aron re pen angke do penceng long dak aron re pen dak Bihar Biparna claim penceng long la hat pan kap do we tum council pen dak lang cari tum si alang ni tum pan pang thek tu minang ji alang ni tum pan inside tu minang ji dak aron ating pen si do we Bihar me chuklem long choji dak pen ki do ke tha ka dak settlement permanent settlement ke dak tum ke pek te dak ni tum la Karbi ang long dak 60 dollar real long bang ni tum bahera pen ke bang Bihari akeche so tum bang itu permanent settlement ke long le lakan ke ladak kado we council tum pen pare deng pen menang ji pusmi tum hin baname churi polo Bukazan Hanjang so pen Bisnu Lecture Report Kat News
Kedamtang Therepo ni Pai Kre Por ni Nilip constituency ke parlo Dokhora LP School a Hemalong Ingdeng Pli Hanse Chingruma Mai Mesen Pen Kapituna Birta Neletuma Perangke Pitor Teron Pen Birta Nang Pali Bukazan LA angkang arlua long kedo Hanse Chinthong la pen Hanse Ronghang aso doan Chingrum si Hanse Chingruma Mai pu seng ponlo Phurkimo hello apoton owe kimi apoton paching thur nang pu athe pian ponsi Dokhora LP School a Hemalong Ingdeng Pli Hanse Chingruma Mai pedolo Hanse Chingruma Mai ame pu Edwin Hanse kachipahem pu pona Maya long aluhi sarpo man pen Moses Rongpi la pen bapuram ronghang atum chetong do Hanse Chingruma Maya long bang pharo phoso se Hanse Chinthong la pen Hanse ronghang atum chetong don Dasamet Hanse Chingruma Mai pen akimang ke Hanse atum an adamasara hot la pen mekri meklanga hot anta kachirap kachitu thekjia phansi Chingrum ponopasi Hanse Chingruma Maya me phu Edwin Hanse pen pherangke atum karjwa hot than pachini Lanlo pini ni tung dak nilip akhondolo dak dokra berong ni tum Hanse Chingruma Mai pini Chingrum ponlo tapi ka hok lo ni tum kiche papon ni tum Hanse mong stami penaan Hanse arodo rupot trok bagdu wa vitamin ni tum pini bangke aro poisa pipin pen sini tum isibet Hanse lo pol bangso pen sini tum pini Chingrum lo Lapen ke langsung taksi ni tum pu Kazirunga lapen ke langsung taksi Kohora Panbari longkahan serong pentang lok up tu mene HDP dilai apa na hisapen makan ni tum Hanse tum Chingrum lo lapen ke ni tum batata lo la il tum bokayan LA konsensi yang kangbong Hanse tuan tum mang Chingrum pona ni tum batata pen so teng pen ongpi kalipen stame khondo tin pen itu dun Hanse tum stame delegate sesap ke pinil bang so melong na chitong lo lapen ke labang so me ni tum Chingrum pon ni tum hokpet ke ni tum thang cheklo taring ko ran ke so ni si Samsung sing ti panda labang so ni ke kichikmo ponani de peman panong pulo sita ni tum penangan kaduri penajok pen ke kecet ton lam tong thek the kibang jilang along bang ni tum depan kibang thapon angkang pathe thelang kita menon penenga bang ke ni tum bokoyan yang sini tum bang pen cholo awlo ni tum ka chapon ke ni tum hawirwa di food di sama naksuliet pen ke dhon sri lomnam ke do Hanse tu pan antan ni tum chapon lo vitamin pu delegates po sab ke nu bahini ke dolo hawirwa lomnam pen kapan ke langsung lihat pen stame dolo asi all Karbi long bu bangkan itu macam seda sta non ke bang jilang bangke ni tumla eastern part Karbi long anu bangke ni tum non ke bangke ni tum cip hapon pu busi ni tum pini stame ciparai pon po Ki sorma jana tum Hanse tum stame rong pi pen Hanse chun e pudo labang sok pi pos ki chun e ma birta galang arat atum hanang li pasini pani dolo bang so tumu bangke nili talapan ke sini dam kalilang kita lama sa tum penangan kita pon dolo kita me ni tum rong pi pen Hanse pus tame ni di kacini dung nateng bangke ni tum pin so tum bang lagi cun e kali pusipu tame soalo tum idona ham le chomlo mane rong pi pen Hanse pi bangke le chomlo masih halak tum bong kaselet dalam si kali dambon li kisin dam mateng masih atung kam ki sipatin penajok masih labang so problem bang dukok dapulu jo masih hala bang so pensi labang so apurkimu atumu bang ke dukok lo masih pinso tum han bang ke thang problem mo pusi sini dam masih pinian ni tame tum Karbi la inghi anok song tong bong sambil labang so ake kroy dam dukok lo je la inghi bong same Hanse pi la pen ke rong pi po tumbang ke edon hem le chong bang ke pamun pi pusame pamun pi dam wa hap si puta la bang so ke kroy pen si do thip
Tang te pini Karbi Prime Time Birta bangke kang tonik long kadoka beta me 2 me thak me kurwang thu.